Hai menaze ting choma iawang riame zai hai menaze zeme man sage klum namai kapai ke uzi sna ting kumchang la jang kai ji kchum hama mai ting chwa ge de rei sa zeme ko ge ne paulia ga ra dlei Chuna North East State Manipur ge hazet kana kage kaklebe kagbok be pebze DBB ze bam zegene Manipur ge kagbok be kaklebe peblam ge ze sang ki bize sa gaira dlei Manipur ge hazet kana kage kaklebe kagbok be peblam ge ne ngize Punjab State ge halu ta temra mene pnui lungai lagze janai pai ke huzi sruk ting kum chana jang kai jik chum takmai ge protest ze rally bam dlei ze ka che dlei za indiram Punjab State ge protest ze rally bam hange janai kapai ke hizis ruk takmai ge halu ta teme pbau Bharatiya Kisan Union ekta ugrahan mene organized teuze let kai beize Mohali district ge pui marame gi ke ze wang dui gai ze Manipur ge kaklebe peblam ge zene teti be kapai ke hizi madai mai ge tribal cookie hezermem pui mi mina hang chum ze te kaklebe blam ge pnui lungai lagze protest teuze rally bam dlei ze ka chudlei zai chige Punjab State gu Aam Aadmi Party AAP menai Congress mene Manipur government bana Indiam central government je Manipur ge kaklebe peblam ge na pui mi mezatiu kaklebe blam ge pnui lungmak pasamdu salya changai dele jaga chedele za Manipur ge kaklebe peblam ge na tatibe ka pekyu zi madai mai ge tribal cookie zenmem pui mi mina hangchum mezatiu kaklebe blam ge Indiaram ge zemena ge ki mene pnui ra tadle za chirne magje zemena ge ki mene chi pui mi mina hangchum ze teu kaklebe ge kakzau mle ne je ka sabe ge dibe pera hangedu kele je du ka chedele zai chige protest te me halu ta te mera mene saza chuna Manipur ge hazet kana kage kaklebe kakbok be pendo te zebam bze Indiaram gu prime minister Narendra Modi Union Home Minister Amit Shah Manipur gu chief minister N Biren Singh aime mina hang chume talang le je ka chedele zai Manipur ge hazet kana kage kaklebe kakbok be pebze pe keuting keu chum sona idle kage na Indiaram gu sam ka ki be bam Lok Sabha me Rajya Sabha me ge du chunare changje Manipur ge kaklebe peblam ge ki keu nchi je ki mak je lamuire le za Indiaram gu prime minister Narendra Modi ne le je Manipur ge tetibe ka pe keu haji madai ma gem pui mi mina hang chum je teu kakle blam ge pe ko neu gai jangnung chunare changje ki manai ku ki ma ka ge kakle be kak bok be di be pe blam ge Indiaram gu prime minister pe ko ne mare le je ka chudle po zigene Indiaram ge opposition party me bam ramne Lok Sabha me Rajya Sabha me ge chunare changje Manipur ge kakle be kak bok be pe blam ge je hakike ro hange lun ma le je ka chudle Indiaram gu prime minister Narendra Modi ne Manipur ge kakle be pe blam ge chunare changje ko ne mak bzigene jane Lok Sabha banai Rajya Sabha ge Manipur ge kakle be pe blam ge hakike ro hange wang mak bzigene opposition parties mramene protest te jane rally du bam ka sangdle kagane chunare changje Lok Sabha me Rajya Sabha me gidu Manipur ge kakle be pe blam ge hakike nchi je hakimre le je ka chudle zai chuna Indiaram ge kakle be pe blam le ne ge hakike ro hange je monsoon parliament session ta je bam je wang da ba kapai ke zikre je kat mai design luai gu dle je ka chudle kagane chunare changje Manipur ge kakle be pe blam ge hakike mare le les du Indiaram gu monsoon parliament session chuna ta je bam be luai ga rab so ge Manipur ge kakle be pe blam ge hakike gu le je ka chudle zai chiga Indiaram gu prime minister Narendra Modi ko ne rahange hanom ga le je ka chudle Manipur ge kakle be kakbok we pe blam ge ne Zaine chuna North East State Assam ge tinghe bu puinang ki be ja kanrabe harare dengi harare je plana chuna minan rajba me kes changna ja ha ke ja hangkre je kana lamui le je ka chedle ja Assam ge chuna tinghe bu puinang ki be ja kanra be harare dengi harare kilang be district je Karbianglong le je ka chule ja chuna Karbianglong district ai tinghe bu puine ki be ja kanrabe harare dengi plana chunan rajba me mina changke je haite se je hangringeu je chumela muile je sale jai Karbianglong district le je Dima Haso de le lis du chuna Dima Haso ge ai den ge haradgnen rame mina hang hadai je skuimela le je che Kamrup metro ge mina hang him re je chum Kamrup ge mina hang kai je mingeu je na zor hat ge mina hang kre je skuime ai tinghe bu puinen ki be je kan rabe den ge hararat la muile je sale jai chuna Bangladesh ke dega ai den ge hararat ge na zemena me chai dibe
hai chum je hang chum me hanai kum ge chai chang dele je ka chu dele zai chuna raj ba me mina chang rek sruk je ka chum je hai squeeze je hang rek sruk je te set me la mu le je ka chu le zai Bangladesh de ge junai 24 hours kun ta kak kai me dai lung gene dengi hararit gene zemna me chai di be mina hang kre me chai dai di dele je ka chule zai nraka chi me ai dengi hararit gene mina changna je hai me dai je hang rek squeeze mingye me nraka ha chi dele je ka chule zai Bangladesh ke dei ge je hanai kumger ne mag je dengi hararit gene chai di be chakam gaida de ge mina changna pere chai chang dele je ka chudele za ai dengi hararit lamge ma chi ka mi me je ne research te milu mene sa je ai dengi Zemna medaga la sebza tinghe be puine kangki be benai lungka haba be gene le jaga chule chipo zigene ma chi kami me research te milu mene sa ai dengi hararet gene ani bia chil rahanga lung chi rahang zane chirun maze tinghe be puine ani je te rabge te imbia rahange net tinghe be puite chilak rabe kaira za chirun magze ani hadui sakbe zane hadui te be hadui leine je gum mira le zane cover te mira le jaka dele ting he be pui me zai ma pui ka ha babra me ai hadui mi sak ba te bige gut kai bigene zemna me daga ai dengi harade je nda hange se kala be harade le je ka dele chipo zigen ai dengi harade je mbia chil rahanga lung chi rahang zai ting he be pui daga ne mbia rahange nang le je research te milu me zai ma chi ka mi mena sale Zai Nagaland ge gari Tibet Sobam railway station dilangbe Dimapur railway station je teleu hachi wangdai gule je khachudile Zai Nagaland Dimapur railway station gari Tibet Sobam teleu hachi wangdai ra hange ka charangkang te tate rab je krol haina je raksruk zeminge je laksruk plane te tate dai gule je Nagaland gu governor la ganesh sanen znai kapai ke zisruk tingkom chana jang kaijik chum takmai ge sale The Indian Meteorological Department IMD mene Northeastern State ge hamai hachai kak tat hangbe hazi mingye nlungge tingrui rablam ge orange alert ting rablam ge pegai zalamui The Indian Meteorological Department IMD mene saje Northeast State chuna anui bambe bamge namai hachai kak tat hangbe hazi mingye nlungge tingrui gulei jaka chudlei The IMD mene chuna Northeast State ge hamai hachai kak tat hangbe hazi mingye nlungge tingrui rabe state lia gai bize Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur le jaka chudle. Zaina Nagaland Kohima gan znaik paike zisruk takmage tingrui zane tingmau bezigene kahgebe begu temperature degree inkeu changbeze inkaime daibanai krevzet sedria inkeu changdle jaka chudle. Zane Manipur ge zet Naga ge kaklebe peblam gene National Democratic Alliance NDA meze kangame Kuki People Alliance KPA menen znai takmai ge Manipur Chief Minister N Biren Singhu government je ngata rahange kamkeu gai nele je ka chudle zachuna I Kuki People Alliance ge MLA State Assembly gene bamemina hangna lamuile je ka chudle Kuki hezerme I gene mai kapai ke zis nothing kumchana jang kaije ke chum hamamai ting chua gede re insa pau bizal loi gai dele pe gai zain kingai ni mele ne je to dele